всемогутный вечный Боже, глянь на серце наймилейшего Сына Своего, на хвалу и ахвяру, якую Он складает Тебе за нас грешных. Змилуйся над теми, кто просит Твоей милосердности, и даруй им во имя Сына Своего Иисуса Христа, який с Тобой живе и владарить на веки вечные. О Иису наимилейший, откупитель роду людского, глянь на тых, кто покорно схиляется до подножия Твоего алтара. Мы Твоя уласность, и Тебе належать хочем. Сьогодні кожен з нас щиро дається найсвятейшему серцу Твоему, как еще больше з'єднатися с Тобою. Многие зовсім не ведают Тебе, многие отвернулись от Тебе, погорджаючи заповедями Твоими. Змилуйся над одними и другими, о Иисус милосковейший, и притули усіх до святого серця Своего. Благодаром будь нам, о Иисус, не только верникам, які ніколи не отступились от Тебе, але й сынам марнотравным, які Тебе покинули. Да поможи, как як найхудший, вернулись яны у батьковский дом и не сгинули от нестачи и голоду. Будь володаром для тых, кто помилково и праз незгоду отлучился от Тебе. Приведи их до пристанку правды и единства веры. Как худко настала одна учарня и один пастырь. Одари костел Твой беспечную свободою. Дай усім народам супокой и згоду. Учини, как на всей земли, от краю до краю один узносился голос. Хвала Божьему сердцу, раз якое пришло для нас избавление. Ему хвала и пошана на веки. Аминь. Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. С Духом Твоим. Дорогие браты и сестры, сегодня Святый Костел католицкий отзначает урочистость народжения святого Яна Хрестителя. Подчас гэтай святой мши моль просим Божьего благословения и заступництва Найсвятейшей Панны Марии, всех святых для Татьяны у день ее народжения. Молимся за заступництво особливым чином святого Яна Хрестителя. И для ее семьи особливым чином просим дару Духа Святого для Ані у період поступлення і вибору життєвого шляху для Артема. Перепросим Бога за наши грехи, как мы с чистым сердцем могли сложить эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, заусёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Усемогутный, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь.
які береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, які береш на себе грехи світу, прийми моління наше, які сядеш праворуч Отця, смилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищийший, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отца. Амен. Молимся, добрый Боже, Ты послал святого Яна Хрестителя, как подрихтовал Твой люд до престя Христа Пана, одари Твой костел радостью Святым Духу и накируй души всех верников на шлях збавления и супокою, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и володарить, у едности Духа Святого Бог, раз усе веки вечные. Стоите. Читання книги пророка Ісаї. Слухайте мене, виспи, прислухайтеся ви, далекие народи. Пан покликав мене з лоння маці, знутра яе, назвав моє ім'я, зрабіў вусны мае, як востры меч, схаваў мяне у цені сваёй рукі, зрабіў мяне выбранай стралой, схаваў мяне ў сваім калчане і сказаў мне: «Ты слуга мой, Израиль, у Табе я прославлюся». А я адказаў: «Дарэмна я намагаўся, марна і на пустое траціў сваю сілу. Але закон мой у Пана, і ўзнагарода моя у Бога майго. А цяпер, кажа Пан, які стварыў мяне ужо ад улоння маці слугой сваім, каб вярнуў для яго Якуба і сабраў для яго Ізраіль. І я праславіўся ў вачах Пана, а мой Бог стаў маёй сілай. Ён сказаў: «Таго мала, каб ты быў слугой маім, каб аднавіў патомства Якуба, каб вярнуў рэшту Ізраіля. Я зраблю цябе святлом народаў, каб збаўленне маё дасягнула аж да краю зямлі». Гэта Слово Божие. Дякуем Пану Богу. Славлю Тебе, Пане, бо я цудовно створений. Славлю Тебе, Пане, бо я цудовно створений. Пане, Ти випробував мене і познав. Ти ведаєш, коли я саджуся і встаю. Здалек розумієш мої думки, ці йдуть і відпочиваю, Ти со мною. І усі мої шляхи відомі Тобі. Славлю Тебе, Пане, бо я цудовно створений, бо Ти створив моє нутро і виткав мене во улонні моєї маті. Славлю Тебе, бо я цудовно створений, дивосні справи Твої.
Чытанне кнігі дзеяў апосталаў. У тыя дні Павел сказаў: Бог прызначыў айцам нашым Давіда каралём, пра якога і сказаў, засведчыўшы: Я знайшоў Давіда, сына Ісея, мужа па сэрцу майму, які выканае ўсе жаданні мае. З ягонага патомства, паводле абяцання, Бог вывеў для Ізраіля збаўцу Езуса. Перад ягоным прыйсцем Ян прапаведаваў хрост пакаяння ўсяму ізраільскаму народу. Пад канец сваёй дзейнасці Ян сказаў: Я не з'яўляюся тым, кім вы лічыце мяне, але вось за мною ідзе той, каму я не варты развязаць сандалі на нагах. Браты, сыны роду Абрагама, і тыя з вас, хто баіцца Бога, нам паслана слова збаўлення гэтага. Гэта Слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Алілюя, 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 алілюя. Ти, дитятко, пророком найвищейшого будеш названа, бо пойдеш перед Паном подрихтовать шляхи Йому. Алілюя, алілюя, алілюя. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читание Святого Евангелия поводле Луки. Хвала Табе, Пане. Альжбеце надышоў час нарадзіць, і яна нарадзіла сына. І пачулі суседзі і сваякі яе, што Пан праявіў да яе такую вялікую міласэрнасць, і радаваліся разам з ёю. На 8-й дзень прыйшлі абразаць дзіця і хацелі назваць яго імем бацькі ягонага Захарыем. Але маці ягоная сказала ў адказ: «Не, але будзе названы Янам». І сказалі ёй, што няма нікога з сям'і яе, кого б называлі такім імем. І пыталіся на мігах у бацькі ягонага, як бы хацеў назваць яго. Ён папрасіў таблічку і напісаў: «Ян» імя яго. І ўсе здзівіліся. У гэты момант адразу адкрыліся вусны ягоныя і развязаўся язык ягоны. І ён загаварыў, праслаўляючы Бога. Усіх іхніх суседзяў ахапіў страх. І расказвалі яны пра ўсё гэта па ўсёй горнай краіне Юдэі. Усе, хто чуў, разважалі пра ўсё гэта ў сэрцах сваіх і казалі: «Што ж гэта будзе за дзіця?» Бо рука Пана была з ім. А дзіця расло і ўзмацнялася духам і заставалася на пустыні да дня з'яўлення свайго перад Ізраілем. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Сядьце, калі ласка, дарагія браты і сёстры. Што ж гэта будзе за дзіця? Рука Пана была над ім. Так, такое пытанне задае Евангелие святого Лукі, але мы ўжо ведаем, што гэта будзе за дзіця. І ведаем, што сапраўды рука Пана была над ім. Мы ведаем, бо яго назваў Христос найбольшым з народжаных ад жанчыны. Мы ведаем, што Христос сам параўнаваў яго з анёлам. Гэта больш, чым прарок, гэта анёл. Далей мы ведаем шмат пра Яна Хрысціцеля, яго шлях ад нараджэння. Там быў троху пакрыты так таямніцаю гэты шлях. Але бачым, калі Ян Хрысціцель выйшаў над Ярдан прапаведаваць хрост, гэта значыць прапаведаваць навяртанне, і прыходзілі да яго, хрысціліся,
і перад гэтым вызнавалі грахі. Падрыхтоўка да прыходу Месіі. Але таксама заданне Яна было паказаць Месію, засведчыць Месію. І ён гэта ўчыніў, сказаўшы: «Вось баранак Божы, які бярэ на сябе грэх». Вось баранак Божы. Пагэтаму і святы Ян Хрысціцель выканаў сваю місію, ён засведчыў місію, якая была дадзена яму святым пісаннем, якая дадзена яму Богам. І далей ён сказаў: «Мне трэба знікнуць, каб узвышаны быў той, хто прыйшоў, каб быў узвышаны». Мы бачым, як паступова Ян Хрысціцель, прапаведуючы, зышоў, як кажуць, з гэтай сцэны, даўшы месца, са сцэны жыцця, даўшы месца Езусу Хрысту. Месію, на якога ён паказаў і сказаў: «Я не варты яму развязаць раменчык ад сандаляў нават». Адкрывае вялікую таямніцу: «Я не варты яму развязаць раменчык ад сандаляў». Гэтая таямніца даволі цікавая для нас, дарагія браты і сёстры. Для нас, хто паверыў у Езуса Хрыста, паверыў згодна словам Яна Хрысціцеля. «Я не варты яму развязаць раменчык ад сандаляў». Калі мы прамаўляем імя Езус, калі мы молімся, мы павінны, паміж іншым, успамінаць гэтыя словы, але асабліва, калі прыходзім, каб прымаць найсвяцейшы сакрамент, каб яднацца з тым, каму Ян Хрысціцель не варты быў нават развязаць раменчык на сандалях. Пагэтаму няхай вось сённяшняя урачыстасць лепей і глыбей адкрые нам Езуса Хрыста праз Яна Хрысціцеля, праз вобраз святога Яна Хрысціцеля. І вельмі добра пачытаць святое Евангелие ад святога Лукі, асабліва першы раздзел там. У першым раздзеле і сказана і пра нараджэнне, пра звеставанне, і пра нараджэнне Яна Хрысціцеля, і пра нараджэнне Сына Божага Езуса Хрыста. Евангелие ад святога Лукі вельмі такое напоўненае, цікавае вось гэтымі фактамі дзяцінства, фактамі пачатку збаўлення нашага. Пагэтаму вельмі карысна, молячыся, стаючы на малітве, пачытаць першы раздзел Евангелія ад святога Лукі, каб лепей і глыбей зразумець, хто перад намі, з кім мы маем зносіны, і зносіны даволі цесныя, зносіны не толькі братэрскія, але сыноўнія, як дачкі, як сына. Мы адносімся да яго, як да нашага нябеснага Айца. Пагэтаму няхай Христос Пан дасць нам сабе адкрыць, як даў адкрыцца калісьці святому Яну Хрысціцелю. Няхай нам благаслаўляе ў нашай штодзённасці. Няхай, як сёння мы спявалі, і ў горы нядолі ў радасці час, мы ўсклікаем, заклікаем, прызываем святога Яна Хрысціцеля, каб не толькі быў з намі, але дапамог адчыніцца нашым вачам на вобраз Хрыста. Амен. Вызнаем нашу веру ў адзінага Бога, Айца, Свидетеля нашего збавлення, зышоў з неба і уцелавіўся ад Духа Святого з Девы Марыі і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання,
и взышел на небо, сядить праворуч Отца, и знов прийти у хвале, судить живых и померлых, и яко владарству не буде конца. Веру у Духа Святого, Пана и Животворцу, який с Отца и Сына походит, якому разом с Отцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовлял раз пророков, веру в один и святый католицкий и апостольский костел, вызнаю один и хрост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будучим свете. Аминь. Да Бога, який об'явив свою милосердность, посылаючи Яна Крестителя як попередника своего Сына, узнесем наши покорные молитвы. Молимся за святий костел, каб ён закликал усіх людей до довертання и покаяння. Тебе просим. Слухай нас, Пане. Молимся за святого Отца, каб ён нястомно вещал свету Божие правды. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за габрэйскі народ, каб ён здолеў распазнаць у Христе збаўцу свету. Тебе просим. Слухай нас, Пане. Молимся аб моцнай веры для моладзі, каб яна заўсёды выбірала добро і знаходзіла радасць у сустрэчы з Христом. Тебе просим. Слухай нас, Пане. Молимся за пераследаваных хрысціянаў, каб яны атрымалі ад Бога патрэбныя ласкі и заховали веру. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, удзельнікаў гэтай святой літургіі, каб мы добра падрыхтавалі свае сэрцы да сустрэчы з Христом у святой камуніі. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Прошу Бога Всемогутного, Божьего благословления и заступництва Найсвятейшей Панны Марии и святого Яна Хрестителя, всіх святых для Тетяны, з нагоди дня її народження, так само для її сім'ї. Особливим чином просим дару Духа Святого для Ані у період поступлення, а так само вибору життєвого шляху для Артема. Тебе просим. Слухай нас, Пане. Святло Духа Святого для тих людей, від кого залежить спинення воїнів. Нехай Дух Святий освітлить їх думки, нехай освітлить їх волю, дасть силу, каб вибрали супокою у світі, каб знайшли шлях до супокою. Особливим чином молимся за землю українську і Тебе просим. Слухай нас, Пане. Просим Пана Бога Всемогутного так само ласки, благословления, силы, моцы Духа Святого для тих, хто несправедливо, для всіх людей, хто несправедливо осуджений, особливо для святоров. Нехай Христос Пан дасть їм сили, моц витривати цю несправедливість. Просим так само навертання тим людям, які осуджають другого чоловіка, ці то різними сродками, словом і учинком, але так само з допомогою сродків масової комунікації. Нехай Христос Пан зверне їх на шлях правди і збавлення. Тебе просим. І молюся за усіх наших ахвярадавців Божого благословлення, потрібних ласк. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Боже, выслухай молитвы Твоего Костела и учини, каб ён сведчыў у свете об Твоей присутности и любови до всех людей. Праз Христа, Пана нашего. Амин. Прими во хвялу.
Отец Усемогутным. Няхай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу ім'я Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Небесный Ойче, мы приносим на Твой алтарь ахвярные дары, ушановуючи народження Яна Хрестителя, який предказав і обвестив Христе Збавці світу, який живе і володарить на веки вечные. Пан з вами. И с Духом Твоим Угору серце. узносим их до Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. За правди годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, Всемагутны Вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Мы праслаўляем Твою веліч, якую Ты з'явіў у Яне Хрестителю, найбольшым сярод народжаных ад жанчыны. Ты яго выбраў і асвяціў, каб ён падрыхтаваў дарогу Христу. Ян яшчэ ва ўлонні маці ўзрадаваўся прысутнасці збаўцы, а яго нараджэнне прынесла радасць многім. Ён адзін з усіх прарокаў паказаў людзям ягнё таго, хто бярэ на сябе грахі свету. Ян хрысціў таго, хто ўстанавіў сакрамент хросту, вадою, якая праз гэта атрымала моц асвячэння, а праліўшы ўласную кроў, даў найпрыгажэйшае сведчанне аб Хрысце. Таму з анёламі ў небе мы праслаўляем Цябе на зямлі разам з імі, усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на вышине, благословленный Той, кто приходит во имя Пана. Осанна на вышине. Сапраўды, Божа, Ты святы і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне, бо пра Сына Твайго Пана нашага Езуса Христа, дзейснаю моцаю Духа Святого Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму пакорна молім Цябе, Пане, асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго наша Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благословіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы, благословіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыцця ў хвале. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама яго цудоўнае ўваскрасенне ў небаўшэсце,
І чекаючого другого прийстя з подякою складаєм Тобі гэтую живую святую ахвяру. Узглянь, просим, на дар Твоего костела и прими его як ахвяру, якой Ты пожадал быть умилостивленным. Дозволь, каб мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Он сам учинить нас вечным даром для Тебе, каб мы змогли атрымаць спадчыну з выбраннікамі Твоими, найперш з Найсвятейшей Панной, Богородицей Марией, со святым Юзефом и Обранником, со святыми апостолами Твоими славными мучениками, со святыми архангелами Михалом, Рафалом и Габриэлем, со святым Яном Хрестителем, святым Казимиром и благословленным отцом нашим Фабияном, и усими святыми, праз заступництва яких мы спадзяемся на Твою нястомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашага паяднання принесе ўсяму свету супакой и избавление. Будь ласкавым ацаваць у веры и любови костел Твой, які пилигримуе на земли, со слугой Твоим папам нашим Францишком, біскупам нашим Юзефом, с усими біскупами, усім духовенством и усім народом Тобою откупленным. Будь милостивый до просьбов этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О добрый Ойче, ласкаво з'єднай с собой всех рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер и усих, кто у ласцы Твоей дошел з этого свету, милостиво прими володарство Твое, где и мы сподяемся быть, к разом с ними завсюди радоваться Твоей хвале праз Христа, Пана нашего, праз якого дорваешь свет, усялякими добротами. Праз Христа с Христом и у Христе, Тобі, Боже Ойче, всемогутний в єдності Духа Святого, уся пошана и хвала праз усе веки вечные. Аминь. Памятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением навученные, осмеливаемся казать. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усякого злого. Дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы от усяляка неспокою, чекали исполнения счастливой надеи, и пристя збавцы нашего Иисуса Христа. О Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши или на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, ки живешь и владаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. С Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою, супокой с Тобою и с Духом Твоим. Это поеднание тела и крови Пана нашего Иисуса Христа. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий,
Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечеру Ягоною. Пане, я не вартий, каб ти увійшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Дякуючи сердечній милосердності нашого Бога, навідав нас Господь з вишині. Будья прославленный, Иисус Христый, Ты наш Откупитель, Ты наш хлеб живый. Славься, Христе, зараз и навек, посты и закрыты, Бога человек. Славься, Христе, зараз и навек, посты и закрыты, Бога человек. Будья прославленный, Иисус Вовца наш, як непокорный, свой смиротный час. Славься, Христе, зараз и навек, посты и закрыты, Бога человек. Славься, Христе, зараз и навек, посты и закрыты, Бога человек. Будья прославленный наш небесный хлеб, честь и поклонение отдаем Тебе. Славься, Христе, зараз и навек, посты и закрыты, Бога человек. Славься, Христе, зараз и навек, посты и закрыты, Бога человек. Молимся. Усемогутний Боже, у свято народження святого Яна Хрестителя, Ти умацовав нас на гостині небесного ягняті і наповнив своєю святою радостю. Ученикам усьо глибей спознавали, що Христос, якого Ян предказав, з'являється криницею нашого одродження, і який живе і володарить на віки вічні. Святий Михайле Арханьоле, бережи нас у змаганні. Будь нам обороною, супроть спокусов і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, моцею Божою, скинь у пекла сатану і інших злих духов, які на згубу душаў снують по світі. Амен. Пан з вами. С Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог, усемогутный Отец и Сын и Дух Святый. Идите у супокои Христа. Дякуем Пану Богу. Фамияне наш судотворца, стал вершиной оборонца, нам шлях смоления покажи, край
побожным евангельским житем и отданным служением поширали сирот братов и сестер познание имя Твоего святого, обвещаючи Слово Твое и уделяючи святые сакраменты. Одари лаской хвалы алтара слугу Твоего отца Фабияна, заступника Столпецкого, які своєю опекою допомагає нам зрозуміти знаки володарства небесного на землі і обороняє нас і нашу айчину від нападків злого духа. Раз Христа, Пана нашого. Аминь.